Itura ria African Romuruti kaunti-ini ya Laikipia. Itura ihoreru ati ndungiciriria ikaria guku mararara matari toro makihuga gutharikirwo na gutunyu iria matinda makimathanie kinai aria makoretwo magithamaka guku kwa ihinda. Magikia mateta mao aikaria aya maugite ciiko ciao ha gukua ugitiri ni ciongererekete kuma ceceni ya borithi iria yari guku kuhingwo na borithi gwethiera. Niliporwa juzi kitu kama saa 4:30 ya usiku. Wajambazi walikuja na bunduki na walibeba pesa 38,000 shillings. Na mpaka sasa sikupata usaidizi kutoka serikali. Wakiwa hapa karibu kama mbeleni ilikuwa mzuri. So hiyo ndio tulikuwa tunaomba tusaidiwe hiyo. Walete kwa sababu hiyo tu ndio itaweza kuturahisishia kazi ya security kama hiyo. Ciiko cia gukorwo micini yao riria macokaniria kuma imatho-ini ciao ikiambatira na njira nene, undu uria marakuruhania na namba nene ya mbeu njithi aria matari mawira na makorwo moritwo ni mwihoko. Munini wa county commissioner mwena uyu Benedict Munyoki agikira ndeto ino mukonde augite ni mamukirite riboti ici ona gutuika murigo urakomeria ikaria aya ni kwa kuneana ekwirwa wikinai kuri honge cia ugitiri. Ona kuri oguo ni arutire mukana aria othe magikorwo magikuruhania na ciiko cia wikinai na kunyamaria ikaria itura riri akimera thiko ciao ni ndare. Handu-ini ha Kameme TV, njitaga Mau wa Mwangi.